au maphysio Nyararici cia Malkia Strikers ciagateire tigiti wa gutungata thini wa mbitika cia thi cia iretu muthako-ini uyu wa volleyball mwaka muhituku maria keri thutha wa kuigwo thini nyarari cia bururi wa Cameroon. Nyararici cia Jafeth Munana irakuruhania Seta Star Jane Washu urothakaga mbitika-ini cia kurigwo bururi-ini wa Seychelles na Janet Wanja. Nao athaki a gutharikira kana left attackers matongoretio ni captain wa timu ino Massimo Im, Noel Murambi, Sharon Chepchumba na Leonida Kasaya. Guku na kuo mwena wa kuiga ugitiri-ini kwa blocking Mwaroyo kinyitiriro ni Ed Thugwisa, Triza Atuka, Lauren Chebet, uria ni muthaki mweru timu ino na Christine Siwa. Remember, Kenya won the Group 3 stage at Grand Prix. So the teams that are going to meet in Japan, we have met them before. So we are optimistic that we are going to perform very well. Elizabeth Wanyama na Agrippina Kudu nio liberals a timu ino athaki aria mawatho ma muthiuko kana rotation matamahutagia. Now at least to have an upper hand of competing effectively with those teams at the World Championship. Junior Solomenge kwa timu ana perform vizuri. So far kuna seme senior size uko 200% unaenda. Kila mtu saini kungangana. Muthia Malkia Strikers gutungata thini wa gucanio cia thi ni mwaka wa 2015 kuria maikirio nja ikireka-ini ria makundi bururi-ini wa Japan. Ona thengia wa gukorwo tu na kiharo giki kimwe tu kia Kasarani Indoor Arena gya gwika wihariria wao, nyararici cia Malkia Strikers mari na mwihoko mathi bururi wa Japan gutungata thini wa gucanio cia World Cup ni mahako magicokana mucii na gikombe kio hotani. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma gukiharo-ini gya Kasarani Indoor Arena, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.